Nshimiyimana Faustin kabisa nkaba ngiye kubagezaho match y'ikipe ya Arsenal n'ikipe ya Paris Saint-Germain kabisa. Match iraza kuba itoroshye habe na gatano kuri Paris de Presse. Ikipe ya Arsenal iri bwaze kuba ihura n'ikipe ya Paris Saint-Germain. Ubwa mbere muri Champions League bitigeze kugenda neza, ikipe ya Paris Saint-Germain ikubita Arsenal 3-1 kabisa. Ariko tuzi ko no munsi biri bwaze kugenda, katurebe barangije gupasa umupira mu kibuga hagati. Rekura passe neza cyane kwa Gabriel Martinelli, arawutanga neza cyane yari kwa Bukayo Saka. Bukayo arawutanga hariya kwa Gabriel Jesus. Rekura passe neza cyane hariya kwa Gabriel Martinelli nanone. Rekura passe muri defense kwa Ricardo Calafiori. Rekura passe kwa Anthony Lewis-Kelly. Anthony Lewis-Kelly. Rekura passe neza cyane kwa William Saliba na Julien Timber. Julien Timber arawutanga neza cyane hariya. Siga abantu. Comeka passe contre attaque ikipe ya Arsenal. Rekura passe katurebe Mikael Merino aragoseka hariya. Mikael Merino punching ball. Rekura hariya. Akaturebe Bukayo. Bukayo Saka aragocanga hariya. Sobere senyuma hariya kwa Kayo Vesti. Kayo Vesti aragoseka hariya. Isha! Ikipe ya Paris Saint-Germain itangira gutekereza ibiri kuba. Desire Douane Pretre barikora batangira kurebana mu maso barebana icyoroshye. Abita Bukayo Saka babwira ko ashaka gutwara Ballon d'Or. Reba ikipe ya Paris Saint-Germain yari imaze iminsi ihora ikubita amakipe. Barayibwira uti nasi mu Bufaransa wamenyereye. Barayibwira uti wabikoze rimwe suzongera
yes